على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه غر الميامين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هري مسبة جلبة يتي الله سبحانه وتعالى إن دوانك نلاد صلى الله عليه وسلم من هيوركم باورون دو هيوران دو الإسلام هيوران دو yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu en jeyaɓe e naadoyteɓe ka aljanna jannatul firdausul a'la. hara inchallahu ta'ala wona fododirnoɗen noon e ñalade meɗen feƴƴuɗen hiɗen mari tolnugol karmakoɓe meɗen tedduɓe ɗulle haara ɓen koɓe gueliɗen en foppo meɗe wonɓe e nder laggine wonɓe ɓaawo laggine. inchallahu ta'ala haray Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri timmingol ndiɗo ɗen hum fodari ɗulle ko oustage Mouhammad Tayyibou Ba ɓe en fof geli ɗen haray ko ɓe woni ko seyni ka plateau évasion ɗo ɗen hum waɗangolle ndiɗo ɗen hum makoji l'islam. haray ɓe yewtay en piiji ɗiɗi hittuɗi ɗi Allah subhanahu wa ta'ala naade e nder nduɗo ɗen hum lewru teddundu. Allah noddi jiyaɓe makko ɓen o inni mi falli e moɗon horugol somayi wono mi falli noon ɗen e moftali aditinoɗi on fi hen ɗum Allah ɗaɓɓiri en la'allakum tattaqun fi yon heɓa ko wiyete kulol Allah e nder none ɗimmo mo Allah subhanahu wa ta'ala naadi e nder nduɗo ɗen hun lewru o ni shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin min alhuda o ko wiyeteɗo ɗen hun peewal ɗiɗo ɗiɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗi e nduɗo lewru. inchallahu ta'ala usage en ɓe makane e yerwo ko tan on newni ɗiɗo ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi usage ko saɗi ko tolin ka plateau évasion ɗo ɗon. assalamu aleykum. wa aleykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وعلى صحبته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هاي باون يكدن الله سبحانه وتعالى جل دن الرسول صلى الله عليه وسلم سلمين دن كلا سوتي بين فيون الله غير أتنا الله فوق مكة. هاي yewtere men nden no ɓanginirɗon noon nde yahay e dow coɓɓuli ɗiɗi tabituɗe e ayeje arane ɗe Allah subhanahu wa ta'ala farliri horugol nduɗo lewru suumaye teddundu. e ayeje ɗen hiɗe ari ka suratul baqara iwi aya 163 verset 183. Allah subhanahu wa ta'ala daali ba'da a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هيك أنا يو غندم به هورغول كوركا كم فرلاما إدو مودون ونودون فرليرانو نون كدي إدو مفت أديتي دي أندين في يوم هبو كل الله في يوم هلو الله سبحانه وتعالى. تبري أرانو دين إندر يوتر مندين ko Allah subhanahu wa ta'ala faandi ɗon la'allakum tattaqun ngol kulol Allah ɗon ko honɗum woni ngol. e toɓɓere ɗimmere nden sen jokkiti ayeje ɗen en ari ha ley toon seeɗa e yo yeyi ka Allah subhanahu wa ta'ala daali ɗon shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan. jonnon Allah daali ndu lewru suumaye e teddundu ndu'u ndundo alqur'ana on tippina e muɗum tawile alqur'ana on bi ma'ana ko nde peewal wonande hudan on yarjiu ila alqur'anil karim, yani alqur'ana o bi ma'ana ko o peewal e wonande yimɓe ɓen ko o ɓanganduyeji kadi mawɗi molanaɗi telen makko yowiti e peewal kon ko sendidirɗum kadi ko gasete jokkede e ko gastake jokkede e ko waɗete e ko waɗatake e ko woni gonga e ko woni fenade ko nafata e ko lorrata. mana kalimatu furqan on hino mufti kala ko tagangel hani sendidirde e gurdam makko ɗan tawa ɗum ko wawata mo lorrude ka gurdam makko aduna e ko wawata mo lorrude ka gurdam makko lahara
fo haray hino fensita waaliɗa o anda ko ɗum ni hino fensita waaliɗa kadi ko wiyete furqan kon kala ko moƴƴantamo ko nafatamo ka gurdam makko adna e ka gurdam makko lahara fof mum kadi alqur'anare nden no fensiti wallini ɗa fi yo wonu e dow ndaygu e dow lumiére mo yata e hoore muɗum hara o feggaki o soñjaki ber ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddirani mo gurdam kon ka adna ɗo ɓay gurdam ɗan ka lahara ko hoddiranaɗo ɗan na darotoɗan woni ka o yaaroy wo donc ɗum ɗon fof bimana woni ko faanda bimana e oɗo aya bimana ko faanda hudan kon jonnon ɗum ko mako ɗo ye yewtu fimum ɗo ko faanda kon taqwa e aya o ɗum ɗon tun hino wawi ƴettude ɗo ɗen masalan wonwa leereji tati ma nayyi hara ko wonɗe yewtude ko fi bimana on taqwa faandaɗo e aya on ɗon ɗen hudan kadi faandaɗo e aya on ɗa kañum kadi hino ƴetta wanowa ɗum ɗon ma ɓuuri kadi ko wannon ko yewtere Allah subhanahu wa ta'ala dolnude teddude moftude bi ma'ana piiji bus e tawde kadi koye ɗum ko wonɗo yiide ɗon kon ko ɗon gundo aduna on e gundo lahara on fof hino mooɓi e ɗum ko wonɗon nande ɗon bi ma'ana kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun kañum e on hudam mo yiyoton ɗon ɗen fi muɗum hino mawni fiyake mum hino dolni jonnon e lewru suumaye ndun korka kan e ko Allahu nan ɗon fawiri en korka kan ko fi on kulol Allah on taqwa ɗo yo heɓo wona ɓittingol en bimana soñja en saabu angal ñamugol e angal yargol e angal rendugol e ɓeygure mum nden beru ɗum ko happa ɗon ɗen ñalle ɗon e hino teddana woɓɓe hino sattana woɓɓe wona hunde welde fii jonnon Allah fandoraki ɗum fi sattinalngol en ɓittinalngol en wona kadi wiwugol joni awa ko beru réserve jaramji e nafakaji ɗin o hulu wata lannu waɗi so wiye waɗɗon fi économise gol ko jogi ko na ko lannata ko ɗum waɗi so wi o e leyto yuridu llahu bikum l yusra wala yuridu bikum l usr Allah subhanahu wa ta'ala ko newende woni ko falana on o falnaka on sattende jaka ɓay ko newende o falana en wona sattende o falana en no woodi awa ko o fandani en e kaaɗo korka tawi ko ɗaɓɓa e muɗum tigi tigi on bimana e ko ɗaɓɓa e mum ko kulal Allah ko wiyete taqwa ko jonnon ɗum ko wiyete taqwa kulal Allah ɗon bimana ko hunde ɓurde mawnude ɓurde hittude bimana e gurdan neɗɗo julɗo on e fi kaaɗo dina l'islam ko kañum woni ƴiyal dina kan ko kañum woni fi dina kan ko sabu muɗum on kulol Allah woni ko dendanagal annabaɓen ɓe fof maɓɓe ɓe nelira ko yatawa annabaɓe guluji temedere guluji nogay e nayyi fof mum ko arani mission mum on ko yettingol taqwa wona Allah subhanahu wa ta'ala ɓanginiri ɗum noon ka suratu nahal Allah daali yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun Allah daali himo tippina malaikajo o wondude e wahayi on e faade e jiyaɓe makko ɓe o suuɓi ko fandaɗo malaikajo on ko seydna Jibril mo Allah jonni wahayi on yo on ar yottina ɗum e ɓe o suuɓi ɓen e jiyaɓe makko ɓen ko annaba ɓen noon so tawi o jonniɓe wahayi on ha gasa o yeetoɓe hino ko yottinton kon an andiru annahu la ilaha illa ana wondema ko woni fi reweteɗo o ala si wona min Allah fattakuni hulela rentela mission mon on ko yottingol taqwa ko ɗum waɗi dendanagal annabajo kala wi'anayi mofte ɗen konngol yewtu bimanagol tata taqwa hino feeñi e maggol an ibudu llaha wattaquhu wa ati'uni ko konngol kala annabajo kala nelaɗo an ibudu llaha wattaquhu wa ati'uni an andiru annahu la ilaha illa ana dertin wondema reweteɗo wo ala si wona min fattaquni hulela min ko ɗum kala annabajo wolingol konngol ko addinmi ko yottingol e mo o wondema yo rew Allah rento ɗon e makko hulon mo ɗofto ɗolla ko konngol dendagal annabaɓen ko ɗum waɗi si tawi oɗo kulol Allah ko bimana ko ka korka ɗo e farlirana sabu muɗum fiye wawa heɓde ɗum hino mofti dendanagal mofte ɗen ɗe fof majje no hawti no kafi e taqwa on e kulol Allah on ko ɗo asi Allah subhanahu wa ta'ala dalika suratu nisa Allah subhanahu wa ta'ala dali wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah
la daali gonɗi men yamirno dendanagal mofte feƴƴunoɗe ɗen fof ko additi on onon mi wiwnoɓe yoɓe huulo Allah awa onon kadi mi wii on ko mi wiwnoɓe ɓen ko mi wiwno ɓen ɗon kon mi wi on ɗum onon kadi qur'ana wi walaqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah on fof moɗon mi yamiri on ɗum ko ɗum andirton fi mum hino mawni mofte ɗen fopp hino kafi ko wiyete kulol Allah e mawnugol fiyaake oɗo kulol Allah hino jeeha e muɗum ko tawi kon ko sabu ngol kulol Allah Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jaɓiranta en dewe ɗen kala ko wonde rewde Allah ko fuu ko Allah jaɓirta sabu muɗum ko sabu kulol Allah ngoon ko waɗi noon neɗɗanke on si rewi Allah yonanani mo tummi rewi Allah yo jooɗo kadi o miijito o aana o maapo yarli si Allah jaɓi ko o rewi kon sabu en yii jiyaɓe Allah ɗiɗo moƴƴuɓe ɓe Allah yiɗi ɓe Allah hooli sifiɓe ɓe ɗiɗo noon e sifa mo tata ko Allah sifiɓe annabi Ibrahima kañum e annabi Ismail Allah subhanahu wa ta'ala no manti ɓe ɗiɗo noon sifiɓe mo inna wadkuru fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya bimana wadkuru fil kitabi Ibrahim yani janto Ibrahima ka nder deftere na ya janto deftere Ibrahima nde ko ya janto Ibrahima ka nder deftere wadkuru fil kitabi Ibrahima o woni maf'ul bihi mansub on faami Allah subhanahu wa ta'ala daali yewtu fi Ibrahima ka nder deftere yewtanan fi makko sabu ko haanaɗo yewtede fi mum o ande mi mantamo jiyaɓe ɓen fof anda ko homboni wadkuru fil kitabi Ibrahima fi honɗum o wowlirante fi honɗum fi o wowlante ka deftere ko honɗum o waɗi innahu kana siddiqan nabiyya o wonno gonguɗo gonginɗo annabajo kadi mo wahay ari e muɗum donc annabi Ibrahim si tawi ko annabi Ismaila wadkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqa alwa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salati wa kana bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiya ndaare sifaji ko Allah subhanahu wa ta'ala woni sifaade jiyaɓe muɗum aaden e bemmum ndaare ɗo andi toon hikma balagaji qur'ana ɗin babira on haala juutali innahu kana siddiqan nabiyya ɓiɗɗo on innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiya ɗum ko jeeya ɗum e balagaji al-qur'an yani jiɓaɗo on si tawi fimu mawnay on ɗon fimu yewte ha amma star jo yewte tum feƴƴe on faami qur'ana wi yewtu fi Ismaila ka nder deftere on dey ko gonginɗo ahadi innahu kana sadiqal wa'di ko bi mana Allah subhanahu wa ta'ala wi'ali ko o gonginowo ko o ɗum yani ko ismul fa'il on faami innahu kana sadiqal wa'di هو يالي يصدق الوعد بل هو صادق الوعد يعني بمعنى كو كانكو إسماعيل كو غونغو دو أحدي هي e hoore ɗum kadi ko o nelaɗo ko annabajo kadi par ce que annabajo ko titre nelaɗo kadi ko titre on gele ke ɗiɗiɗi noon himo jogui o laatinoke kadi himo yamirayno ɓeygure makko nen duumagol e julde kañum e duumagol e ittugol zakka enele o dey ka jooma makko ko o weltoraɗo ko o yiɗaɗo wa kana 'inda rabbih mardiyan bimana ko yiɗaɗo ka jooma makko yani ko heɓugol geɓal mawngal ɓuri natugol aljanna yarluye Allah subhanahu wa ta'ala no ɓuri natugol aljanna sabu yi aya go ka subhanahu wa ta'ala yewti fi jiyaɓe makko ɓe o nadata aljanna o sifo fi canɗi ɗi nder ton e ko won ton kon ha kono aya o lanni tori wa ridwanun min Allahi akbar bimana heɓugol yarluye Allah ɓuri mawde natugol aljanna oɗo noon wa kana 'inda rabbih mardiya jonnon e yii ka ɓeeɗo ɗiɗo waɗi gollal Allah yamirangal pellet ɓeɗo waɗirta yiingo ɓeɗo waɗirta shirku ɓe ronkata waɗirde kadi no ɓe yamirira noon kono ɓay ɓe waɗi gollal ngal haɗi ɓe holaki ngal jaɓama haɗi ɓe holaki gollal maɓɓe ngal jaɓama ko ɗum asi ɓe tori yo Allah jaɓu Allah daali waɗi yarfa Ibrahimu alqawaida min albayti wa Ismailu anditi jantortuma nde Ibrahima Ismaila e darni sundum ha gasi ko ɓay ɓe gayni darnu si ɓe hoolino golle ɗe ɓe waɗɗe jaɓama ɓe besonana ko wi ko rabbana taqabbal minna kono ɓe tori Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanɓe jaka yo kala julɗo waɗuɗo dewal haray himo hani miijagol kadi ana est ce que dewal ngal jaɓama jonnon Allah subhanahu wa ta'ala ɓanginani en ka alqur'ana wondema ko o jaɓirta dewe men ɗen ko kulol Allah men ngol ko huluɓe Allah ɓen o jaɓanta
dewal. Allah dali innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ko Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanta ko rewata kon bimana ko huluɓe Allah ɓen e tawde hay ko jaɓa kon kadi mawnugol joddinin ko embere no kulol Allah ngol tiiɗiri noon kadi hay si jaɓama no jaɓe joddini jonne go kunni kono amma si tawi jaɓeteta joddinin kadi tooway ko taw hara kulol Allah ngol kañum kadi hino toowi sabu yi Allah subhanahu wa ta'ala no sipani en fi golle hajju ha gasa tawa golle molnaɗo waɗay to wako yata ɓuuri 1 million dammol ka wallinte hirse ɗum ko townuji tewu e litraji ƴiƴan kono Allah wi ɗum fof perdi la yanala llaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu attaqwa minkum. Allah daali tebbeli mum ɗin e ƴiƴam mum ɗan hewtata Allah jakka perdi kono ko hewtatamo ko kulol Allah ngol ko ɗum waɗi dennanangal golleji hajjuɗin fof kala golleji hajjuɗin fof ko taw hara kulol Allah ngol no e ɓerɗe jeyaɓe sina ɗum ɓe ala hay fuston. Allah daali dalik wa man yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa al qulub. Allah subhanahu wa ta'ala daali kala mawninɗo bi mana mandeji Allah ɗin ka golleji hajju ton e nehle ɗum ko jeeya ɗum de e hulugol Allah ɓerɗe jeyaɓe ɓe jon noon on paamiɗo wonnema fi oɗo kulol Allah hino mawni ɓay ko ɗum Allah jaɓiranta neɗɗanke on golleji makko ɗin ko ɗum waɗi neɗɗo mo tawata hara kulol Allah ala e makko himo ɗuɗɗina golle yamiraɗe tigi tigi kono hara joddinin hino fanɗi o wiya astafirullah laabi guluji o juula jemma o hoora o windane impôt e baraji gotum neɗɗo taqiyu kulo Allah wiya astafirullah nde wotere o windane pelle pelle baraji o nanali ko Allah daali kon waman yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhimu lahu ajra. Allah subhanahu wa ta'ala daali kala on neɗɗo hulɗo Allah subhanahu wa ta'ala Allah montanay mo bakkatuji makko ɗin o mawni nana mo joddi haray ko ɗum fof woni nder ton